la bedin ka dare ka yi ta tangban zuran yin bolon patna waya ya la flasta house ni E-Levy wanya la gana nam na poti na ko diege dama bra so so ngre ya ha ka yong ngwa bra ta ya ta dan de nan ka E-Levy mar de nan to so sa pel wanya ban sharan ku tolan nage ka tle bwara ami de ban naga gwamnati so kana na to zan le ngi mu ale tatabe dama ko pa ma bien yu no to la ben wanya la ban shakarin chan ti ci ka gana malo ci bi kam ka to ko kum ne ne yong kum ne ka kum da ka so kan kum da rakunya ke to ashele tang banman duk bar yarma hay ma je tele gba pa ko se kule ya o yero je ama karba to ko se. This is the time to tata our ability na so kan pon man ko lo she mi vien yelenga ka te ke na second year ma punda na first year ma ronguna ma let zo ma to ko la do ma endo zo second year ma so kan ma shire den de shi man na ko mbu ma te yo ka te yora yele ga connection ka te chere ai fana pompe yebe yira ka gu chang fonchen ta hay du bien so la san pre ya san shi gwamnati ma zo ka pa te no mistake kana na resign ba mu pa mu yandele da mo da ya ta garansi la ya to ala hal zo digitalization ngela ka digitalization ta pa digitalization za ta pu so ko san pa ta pu bien digitalization me zel o ko to la ye plema ka zo che ka shabya men la su na shanga ban bela mbora e to zo ba won de won ka ta diele on digitalization te phone number na mo karakunya abe song la arabian kata na ko to la non ko sa E-Levy ma to por ka jebe yan tian warlam ma min pa ma rang ma la je E-Levy ma yo ha so ra ya ndran de nan kawan de wen pass E-Levy ma non yan kapsulo sim mon ble je na so to ko ben te so te la rasene no ko afanya so han ka ba la so haya tala nya na yusra mo ba ma minister so ra ya na ko non shem ka ba wel ndran ya simple de je million de ba yesan changma at 7 million zong da million amar ne je tele donc ya ko ba na ala ko ba fo sanga khaipi ai ko chang kare ka chang pu su te sa ka ta pa ja je ma ala ro kuna wala ka E-Levy ma ti a fo sin la en to re zo de la be mo ne para ai ye zantre nzong kuli te gana black stars don dong la na enta Nigeria nam nyala ni fo shabam ku pen la gana na ma ka ko yana na our neighbors we they go play football. They don't know where they go play football. Can you shape at the government one that could vara sojanma? Never name that kara was I can't know worm de. Keko stadium could no worm unkuwa mormaso. Kakunya mormatum the kapkun in Chile. Unkunwinche mormaso on a man. Then to talk ka kana man ba. Here on to he slim no banan to yana the ban home. I o ko soja na bombo an wen pam ai o bolen to miani to so ra che ka Nigeria na mara sabban za jonta zanga ta kaf mi afir fan ma na ba yuna ta yul na ka pa na gara na mi yala ni fo shaban yam ti ba sambu bol ma ka ba mi ro kulbe yatla na ko be yama den ma mi da ma tan pun mi mi to yele wo so ra che ka bra hina ta yel na gana na ma na ti ba no zo som ba za ta chang ni je be Burkina Faso zo ya na wona Burkina Faso nyobe ga ngorma ka ko son chang ta ba ni ka Nigeria na makana ntare jitu sunu mana ha an wala fiya to da biyan nan biyar punu ma nyara ko po no kuma se post te di on la ka ba zanga tan na tinme to ama yel to ayinga le kwen tan kan zanga ba place zanga yina na tinme buel ma ami gana ban nan da de gbanan gba TV nan zo la ban ka tiyan zanga kan tinme be da ba wiya ma zanga yimna azuma da nyim ba da ban pa ba kwai azo na won gara football association pam ile tara de kalam kat yen zang nchang yo Mr. Keto Okroku, why is your people is the silent in the declaration of the results of the players who is going to play the Ghana Nigeria encounter match of the knockout to the World Cup qualifier? Why is that? Kwasi nyanje kira nga la kabwa ma nyara ma ka nasra tamr hosu o jwananda nyebya zang ntoko o niranyam oradi yiho zamba na kaso kamya den da ta koro ma hala so ngondi ana shiya ka ba zamba na ta ka no tela gara ni kura pambia ba sore yibe asa mo janda ku meta pelet la tabe pola hal no zon ni kura pambia me ya na kula yule kira kula yisi chang na mane kan tumba so la me baraten ya ki sang la ma san chang so tara ta to di albarsa ko ma min dia kabe ko banda ta di tabana
katukuna te jia kabe ne de ne beno ma ka South Africa nam dan ko non te shema aba gana ina ko yi kaka he Black Stars fans malanka Black Stars manjira Tamale City yamni ye katie ngana la gbaya la bedel lan tul ka bi sepo ko nya arti o yela ma na be shema they play Tamale City place ma ka zan chante te coach off the road o zang ba ngersede ati o su kwa ma ka mi donc ko ba so ha kan sa champa ka ma na da dem sa ba mam akwa nya ban ko so bo les anta player ndabe ami o so yen no so zin le contrôler o so ngoni le contrôler bi o na ngban se play atenye ko tato opponent ma bayin le ngbe bo le ba na da dem nem janma anta players pa pare gira they can't play ka ko ci ba problem nye if there is no one pick in the actual squad is causing the downfall of a man, but it's not the end of his life. Tamale nya tantale ba rasa nang ma ngam kula ye dama yo sa she ba sa she ni ma nten la frima o kulo ye dabai. If you are a referee and you catch something and confuse yourself, they give you a goodbye knock. You go and remember forever. Après when you Tamale, December to remember. And this one is a match to remember because you go and whistle a match. You cut the foul. Penalty. They say, I don't say penalty now. I say over. Now somebody don't knock you like that. You go home. Next time you go and do referee. You do well. Pendant que ça goes on division 2. La free na la. So ne ku chante so so Pierre la. Inye bam tire ko Allah ba yo. Mbe na rafia. Pendant garso. A garngar sheba. Ngar sa mbaso. Ba bana garta yum. Ka ba ko to garti ma vele. En to non na ma. En to so to voya yakla ma yeto ama to ko zang za pian. Kale zang de yeto abil ngo zang kyabse. Ye pam nyaram pa para biya kam kanin kuranya ban pa falera katiya zan son gwamnati aku ba na ko to na yuma na ma yin zanan yim gana na ma no be loran ataba wa ba tan lan yina fote ya dan ko biya na zaba ya ye torozo ye zo la ran wa te katiya zale ti jir kar fiya so abiya to sanya ban le la ma la baran biya ye ma je be kyamsir wurgo ya kam mi kyamsir me bye bye